byabaye nigiza kubimenyesha abana bakamenya ingene babigenza. Maybe ndabivugiye ku ruhame kuko ntago turi ahantu hamwe dushobora kwiyubaka. Niharagira twiyubakira ku marezo sosiyo. By the way, ikintu cyose cyabaye kugira ngo muziki w'u Rwanda utere imbere kuruta nicyo navuze. Sinashatse ngo ncire naka je u Rwanda rwarandeze, urabizi ugiye runaka, ariko politique yo gutera ntuterwe that's twafexe muri music iratuafecta cyane. Nukuvuga yuko marshe yacu harageze igihe iba gwanyo, kandi si bibi, ni tactic na strategy y'igihugu n'ubumenyi n'ubukomere bw'igihugu gishobora kwataka somewhere kitabaye attacked. Icyo si kibazo, ariko kuri kote yacu natwe nk'aba leaders, nk'abantu twakoze imyaka, twabonye ibintu nyine byagenze. What we have to do, we have to protect our country, our nation, our music industry, everything, kugira ngo natwe abana bacu bakuri bafise ubwenge, bazi icyo gukora, bazi n'ukuntu abandi bakoze n'inzira baciye kugira ngo batere imbere. Wayishobora kumwira ngo sinari kubivugira ku ruhame cyangwa gute. No, ntibishoboka. I have to educate educating abana, abasore banje. Si ukuvuga ngo dutegereza kwankana. Nta munsi n'umwe umuziki w'u Burundi uzozibira cyangwa abaririmbyi cyangwa umurundi azozibira umuziki wo mu Rwanda. Ntibishoboka. Nibikunda umuziki wo mu Rwanda uraryoshe. Ikindi kintu umuziki wo mu uraryoshe. Umvirira sasa nibishoboka. Wowe nimba ikubwira uraza kubimenya. Ndashaka kukubwira, urabizi neza, hari igihe u Burundi bwari mu magume, hacaho hafi imyaka ngira ngo nk'icumi Satibi. Niwe natwe niwe muntu waje nyuma après nk'iyo nka Deza, niwe waje uyica usanga Fariyazi ari we yari uhari. Fariyazi waririmbira indirimbo za Munyana zaki, yamaze ari we muntu wenyine usohora indirimbo. Icyo gihe cy'imyaka nk'icumi abanyarwanda ba The Ben na Meddy niho batangiye kubaka ikintu bubatse kigihari. So rero kwikavuyo ibingibi njyewe yo ita muri entertainment benshi n'abandi bavuga nabari ari Sudi yubaka nk'umuvyeyi. Ni wowe muntu nyuma y'iyo myaka 10, ni wowe muntu waje uzu usanga Farias. Urumva rero reka nkubwira ikintu ndangije aho ngaho marangije, nukuvuga bisigura iki? Bisigura ko abangaba bari barangije kubaka ikintu kinini to the extent ko abarundi ntibari bahari, indirimbo z'abanyarwanda zagombaga kumva i Burundi. Nkuko nsubiye inyuma nanone, igihe kinini abanyarwanda bajyaga bumva indirimbo za ba Christopher Matata, za ba Kanjanine, z'abarundi badafite indirimbo. So iyo uzi histoire imeze gutyo, ujye umenya ko muri entertainment abarundi n'abanyarwanda baba bagomba ku exchanginga ibi bintu. So umuntu understandinga arabimenya probably iyi wave ni y'abanyarwanda. Hari wave yindi y'abarundi nayo ishobora kuza bijyanye nibihe abarundi bameze gute, politiki ikora ibintu. Oya sibyo ndashaka kukubaza Domba. Sibyo biratandukanye. Politiki ni politiki, muziki ni muziki. Yafashe ukuboko umuziki w'u Burundi nibyo. Ndagatuga Dumba, none wibaza yuko Sadbi avuga rega, Sadbi yazanye propaganda ivuga ati gute tugwanira ibyacu, ati sindayihagarika, gutegwa ntidutere. Yo gutegwa ntutere. Ubiravye Dumba, hari umuririmbyi w'umurundi urabona muri arena. Urazi niyo batumi muri ivyo umurundi babona muri za ngo Dramati ari hiti. Dramati ari hiti. Fernando afisi mu mwaka uheze wa 2024 indirimbo yiwe yabaye ya gatanu yavugijwe cyane i Kigali mu Rwanda. Afise concert zingahe, yinjije angahe zavuye mu Rwanda. Ikindi naco ibaze iyindi example Dumba nka Philipita gukorora Double J na kuri stage wozu babwira ko abarundi warakoze n'igicumuro gikomeye cyane.
oya umva hari ikindi kintu mutazi ofete mwebwe mufata hari ibintu bimwe muba mutazi neza tu nase ndeka mubaze nk'ikintu kimwe kubera iki uyu munsi twakurekuye nk'amabomu kubera iki ubu ndimo ndakubona jenyine urumva nubona n'ubunyarwanda buza kuzamo hano muri comment ndimo ndabubona ubunyarwanda bw'ubugoryi cyane buza ugasha ngo Dumba ngo arimo arakinye nkara ngo Dumba ngo arimo arikundishwa ku barundi ngo Dumba ngo arimo gaskwere nyoko urumva nukuvuga ko jewe ndi umuntu nyine ushyigikira umubano kubana gukundana nyine ubumwe tu erega waravuze ko uri umurundi yaguye oya je ndi umurundi bundi papa segokuru wanje yagiye Imanamba yavuye i Burundi yavuye Igitego urumva Imanamba muri Uganda niho navukiye ndavanze umugane n'umunyarwanda ariko segokuru wanje akaba ari umugane nyine w'umurundi yagiye Imanamba urumva ndabize akabazo ndakubaza gatoya ndabizi yuko watanze support nini ndibuka ahantu nataye kubona wahereye bigaragara kuri Double J noneho ukabushigikira Uburundi kenshi uravuga Uburundi kenshi mugabo akabazo gatoya ni nakabazo kigaragaza hanyine ndabona kuri profile yawe hari ibihugu byose byo muri East Africa havuyemwe Burundi ibyo bisobanuye iki ku muntu abona kuri TikTok yego kubera iki hatari flag y'u Burundi ofete hari ntabwo ari ukuvuga ko habuze nko kuri Instagram iriho kuri TikTok nimo ndayandika indirimbo zari ziganjemo nyinshi hariho izi nyamahanga nta ndundi zari zirimo nyinshi so niyo mpamvu ntashyizeho Burundi kugira ngo umuntu nazaronderamo indirimbo z'indundi akazibura none nta edit baho edit nyine nta ndirimbo z'indundi zirimo so ninshyiramo indirimbo z'indundi cyane ubwo nzahita nkuramo flag imwe nshyiremo iyindi urumva nko kuri Instagram kubera nshyiramo ibintu by'abarundi byinshi flag y'abarundi irimo urumva nko kuri Facebook ho n'abarundi gusa urumva so ni nk'indundi tu so wowe yukiye kuri TikTok ukagira umutima woroshe ati Dumba ntabwo flag yakirimo kandi Burundi bwose mbufite kuri Facebook ariyo byonyine ariwe nifite gusa abarundi baragukunda ariko aka kantu wari kora ora blaming Satubi dufate Satubi ni rogi komeye mu Burundi sibyo ararenganye asanze umuntu yindi rogi komeye mu Rwanda iri kwiraharabika kandi Satubi ikindi kintu cya Satubi ntajya mwemera nuko yoreka kugira reaction kugira ngo nawe amotive population yiwe ngo Dumba uri gushyigikira abarundi dore nk'iki kigori urumva ngo abarundi baroshe kubesha ntabwo ureba nk'ubu reka nkubwire none w'imyumvirire ntabwo ureba nk'ubu abanyarwanda ubunyarwanda n'umurundi hariho tension urumva ni ukuvuga ko umunyarwanda asanze nimo ndavuga n'abarundi yumva ko amabere yakitse ibintu byarangiye byumva ntiyakaba yavuga ubwo si jewe ko nibisa birababaje twebwe abarundi biratubabaza nyine nibyo ndimo nakubwira niyo mpamvu rero umuntu ashobora igikorwa nk'icyo mugomba kumva mwiyumvire kurenga ibyiyumviro byanyu nukuvuga ko umurundi niyo mpamvu nanone umuntu nkanje ashobora gukorwa igikorwa nk'icyo niyo mpamvu nashobora gushyigikira igikorwa cya Satubi ndiko ndabisigura uburyo bwinshi muri ko muranga kubyumva no twege twashatse kwerekana ko we nimba uhagaze kuri koti n'umunyarwanda kavuga Satubi we atekereza niyo mpamvu abantu bamwe baba bita aba genius abamwe bakita aba patriotism wo ni jewe nuko ko Satubi we ni umuntu normal yumva ko Burundi bwatewe tugiye turwane Dumba we urashaka kundengera kandi ushaka kunteranya none kandi ntukanteranye n'umunyarwanda bariko barakubwira ngo nibo bariko ntukanteranye n'umuntu n'umwe Dumba ndagusubiriyemo kandi igihe cyose nzoba ndi muzima zogwanira music industry yanje zobabwira ibanga iryose nzi ku Rwanda rwakoresheje kuri Tanzania rwakoresheje kuri Uganda kugira ngo batere intambwe ibyo byose n'ibihugu tuzi ko byateye intambwe imbere kuturuta uno munsi ariko hari bimwe twari imbere yabyo kubera kurangara byarashitse uno munsi turasuzuguritse somehow ariko turabavyeyi b'umuziki somewhere mu bihugu birunaka so icyo si kibazo ni kibazo cya vague wavuze ti haraza generation runaka zigafata
niko bimeze no munsi nuko ejo bizobukundi ariko dutegeza gutegura abana bacu bazofata East Africa bazofata isi kandi turiko turabategura mu buryo bwose tutankisha abandi tutankisha kirazira kwankisha nico gituma ama conference yose Nandri promoter mvuze nti okay wewe wavuze ko nankishije abarundi u Rwanda umuziki w'u Rwanda gute mu buhe buryo kubera ko haje ushobora kubera ko navuze ko habayeho gustopinga ingande habaho gustopinga indundi ndaguha interview Bruce Melody ariko aravyivugira ngwese kubera ko navuze ko habayeho ega Bruce sometimes nawe ntabwo ari umuntu yiyumvira neza oya ariyumvira neza kandi mwabikoze neza kandi mwabikoze kinyamwuga kandi ni navyo n'abandi bakwiye gukora aba bantu ndabazi iyo Bruce nkubwiye ati niyumvira neza yemera Dumba ndagusabye ijambo gato ndakubwire ko ibyo mwakoze byose cyangwa ibyabaye byose kugira ngo umuziki w'u Rwanda ugere aha byari ivyo ko ari strategy yo kandi urabona ko yabagejeje ahantu kubera iki ntobwira abanje ko boyikoresha nabo bagira ahantu ofete njyewe ndibaza urumva je nushaka kunyexplica ushaka kumbwira ko ubunyabwenge kunsumbya reka ndakwereka ntabwo ari umunyabwenge oya ntabwo n'umunyabwenge kugusumbya Satibi ahubwo icyo nza kuvuga umuntu we cyo kiraza kudetermina umuntu icyo agomba gutekereza ntabwo ndi muri competition ya Dumba base kunyishura ikibazo cyanje sawa reka tubirengere reka tubirengere uro bose reka ndavyumvisha abantu bose ndavyumvishe Dumba nukuri sinagushimye ariko nawe ntunshiremo ndagusavye reka numvishe yuko umuziki w'u Rwanda uteye imbere no munsi kubera quality investments nibindi so kuvuga ngo gwanya umuziki w'u Rwanda udafise ivyo bintu ngo kumajambo je Satibi mvuga cyangwa wewe Dumba uvuga nibishoboka byose bica mu bikorwa iyo igikorwa gihambaye kirishikana ahantu nabwiye abana biwacu yuko quality nicyo kintu cya mbere bategeza kurondera hari nuza hano hariho nuza hariho promoter nuza bamwita gute ba moderator broker with Breezy baby mu broker muzamu mushiraho ngiye ni Breezy Bob sawa mu broker muzamu muzana ngiye urabona n'ubu dutandukanye ariko ntibikunda kubera tuvuga ibintu bimwe tumbi ibyo uvuga ndavyumva ibyo mvuga uravyumva Tunakunda Satibi yakoze indirimbo na Davis D Ndora umwana umumoji tankala kera Satibi ntazi ko ndanayiza ariko je ndayiza mwana w'umumoji ya Satibi na Davis D kera cyane Satibi yakoranye na Album Boys indirimbo menga zinga kera cyane cyo Satibi ndasi y'u Rwanda yizi rero kubona Satibi gatwibanga twebwe indasi ntabaciriyemo nashaka nunganire Satibi kidogo Dumba sinibaza yuko Satibi kuri ico kintu ukora vuga yoba yarakoze ikosa kuko cari gihe kinini yasana uwumva imiziki y'abanyarwanda y'abagande ico cyumviro ciwe yavuze akagishira in public nticari ciwe wenyene ko ndazi ko n'abarundi benshi bakunda kuvuga yuko dukwiye kuvuza kwanza ivyo wacu ko umaze kubona nk'abantu baba DJs ba Peter ubona ba behaving for ugasanga bazimirije ku indirimbo abantu ku stage ugasanga hari aba nk'umuntu nka DJ ni Brian DJ Brian akaja kuri medias akavuga ngo nta effort ngo bagira ngo twe tuzabakora umuntu mu DJs avuza mu maba urukura vyumva ni ibintu nyene umuntu wari wose yategeza kuvuga ati no ifoko natwe duhindura strategies kandi ndazi byarafashije sana byaratumye abarundi bakunda imiziki yabo last year for real till now twarakoze sana harma playlist indirimbo nyinshi cyane z'abarundi kandi ndibaza benshi bazi kuko kubwo kukunda ivyo wacu kuvuza ivyo wacu haragize ikintu kinini cyane vyongura ariko ni kwari ukwankana twemeze naho ubu bakubise kabisa nibisasu muze thank you so much Breezy urakoze kunyunganira cyane I think yuko Dumba ugiye kumuraba ukaraba fresh uza gusanga ari umuntu
agerageza gusapotinga ariko mu gusapotinga kose umuntu wese abagomba kuba afise originality mu kintu cyose muri East Africa yose ndashaka kuvuga ko umunyarwanda afise originality niwe wa mbere akunda ivyiwe yikunda kandi akora ibintu smartly natwe the politics yo gukora ibintu smartly kwikunda nitutegeza kuvya improvisa mu bacu abantu nka Dumba tugakomeza kubahamagara baduha some ideas kuko bo bafise intambwe bateye ibi bintu dukora ibindi ni entertainment isugwango entertainment na mutima mu bipi sasa my brother Dumba share your knowledge unyunganire kuvyo navuze unyunganire uvuge n'ibindi abana bacu batera imbere ndagusabye my brother Dumba uraduha platform Dumba urataka platform utahura kubera ko afashe abanyarwanda bumva Kirundi abarundi bumva Kinyarwanda yes of course kandi abarundi basanzwe basupporting u Rwanda ibaze rero nimba umurundi abuze support mu Rwanda akongera akayibura mu Burundi umurundi bacakora iki bisaba yuko rero haboneka abantu nka Satubi barundi gukunda ivyo waho je uri kuravuga nibi reka mabwire ikintu kimwe umviriza kamabwire ikintu kimwe ibyo navuze ntabwo nza gusubirayo reka mvuge izindi point like probably mushobora kubona iyo mubonye abanyarwanda mwebwe mumva mushaka ariko njewe Dumba nzi ko bidashoboka ni ukuvuga ko abanyarwanda uko abarundi n'abantu bagira umutima bakundana urumva barakundana yaba nagira inshuti y'umurundi aho kugira inshuti y'umunyarwanda muri society hano ukuntu tubayeho muri diaspora hano biraba cyane kubera muri diaspora hano ubana n'abanyarwanda ari hano n'abarundi bana abanyarwanda nyine twebwe turi bamwe hano muri diaspora nyine inshuti yawe uraza gusanga inshuti zanjye nyinshi ari abarundi tu niyo mpamvu nzi n'ikirundi nakigenga hato urumva kubera inshuti z'abarundi so abarundi they are more like nyine welcoming abana beza bagira ubuntu n'iki abanyarwanda bijyanye na history yabo n'ibiki byose like nabagumu generally ntabwo ari abantu n'abantu nyine ntibifuriza umuntu icyiza niyo yaba ari wowe individually like mu buzima busanzwe so no mu bahanzi usanga abahanzi bo mu Rwanda kugira ngo umwe azaho uwundi korabo cyangwa kugira ngo uwundi generation izave kugira ngo Fariyazi kumwe harmonia korabo cyangwa Satubi wo kuntu ushobora gukorana n'uwundi muntu cyangwa izi korabo usanga abahanzi ngo hahiye murimo abahanzi nka batano cyangwa iyindi ndirimbo murimo ba Daboge baguma ni korabo n'uwamenya ko Daboge na Kiriku atari group they have songs together no ibyo bintu ntabwo ushobora kubibona mu banyarwanda abanyarwanda they are not as good like as abarundi muri ubwo buryo cyo mwebwe abarundi mugira ishavu musaba abantu ikintu badafise nabo ntabwo bari ko baragitanga hagiye wabo wowe ukagira ishavu ukavuga ati no muri no impamvu umuntu nka jewe ushaka wewe batubwiye impamvu gihe umuntu nkaje inshobora kukigira nuko probably nakuriye no hanze regagenga mamaze imyaka myinshi urumva nakuriye hanze nabo barundi narababonye ndabazi zugu no kuntu bameze umuntu wajya wo mu Rwanda like yabonye umurundi hari ukuntu nyine abayumva noneho hejuru y'ibyo ngibyo bagize no hari nk'ukuntu ino minsi u Rwanda rwirovuriwe nyine n'iterambere n'iki noneho ukumva n'abaturage bahari ukuntu biyemeye uburyo tu noneho ukamuhana nk'uko bateye muri ko murabasaba ikintu kigoye so rero muraza kwiteranya nabo muraza kurwana nabo njyewe muri industry mbonye meze nkaho ntandukanye like I'm different bijyanye n'ukuntu ntekereza bijyanye n'ukuntu nzi n'ahantu nakiye n'abantu nabanye nabo na exposure zanjye ariko biriya tifirupita byo kugenda kuvuga ngo akure ngo banuza kuri stage n'uwo munyarwanda we niwe urumva so rero I feel like abantu nkabo ubu ndimo ndikuramo ubunyarwanda ndimo navuga ariko Dumba nibaza yuko atari bose nanjye sindi bose kandi ndi umunyarwanda ari Sudi
ntago ameze nkabo ari Sudi ni umuntu Yeah. like ari straight abantu benshi harimo ni n'abandi benshi cyane tu yo I'm not busy. What's up? Tumbuga uje guca ibiti. Nikoli? Nikoli ninde? No, ni Martin. Korarihe? Nagari Kora. Korarihe?